Utheremu wa homa ya COVID-19 nocungiririe biacara cia oro muthenya kurugama kuria muingi uthiete na mbere na guthinika ni thina. Family imwe cikiaga irio cia kuria amwe ya atongoria na ikundi ngurani cirutire gutuga a Kenya na irio. Gikundi kia Adonai Foundation nigitugite family itanyihiire magana matandatu kuma wendi ya guthigati TETU na indo ngurani cia kuria ni hamwe na mitu maguta ma kuruga gatagati ka ingi. Uteithio ucio oneanitwo kuhitukira ofisi ya munini wa county commissioner wa county ya Nyeri uria ugite ati ihinda ria mieri 3 mihituku itura riu ni rikoretwo rigomeirwo ni thina munene kuona mahinda-ini maya andu matirathie gwithukumira kumana na king'uki kia homa ya COVID-19. Chakula ambacho ameleta siku ya leo tunatazamia kiweze kufikia familia 600 hivi. Wale ambao wamefinyika zaidi katika ward ya Gikundi Gaki. Kwa leo hawataweza kufikiwa wote, lakini kwa sababu ya chakula ambacho tumepata kutoka kwa wahisani wengine na ambacho tunatarajia pia kupata kutoka kwa serikali, tunaamini tutaweza kufikia hawa ambao ni wahitaji 7,000 ili waweze kusaidika na chakula. Kuringana na murugamiri munene wa Adonai Foundation we Evans Thuku augite he bata o mundu kunyita itemi riake hari kuhukia homa ya COVID-19 na muno makiria kurumirira motaro ma thirikari maria eriga kuheana. Tuteithanie ithuothe na thirikari nigetha tutigire andu aitu ni mahota kwigitira kumana na murimu uyu ukite wa coronavirus na gutigirira andu aitu aria mahutitio mwena-ini wa irio ni tuhota kumarora na kumahe irio.